Pozdrav svima. A, htio bih govoriti o vještini opraštanja u okviru ovoga što razgovaramo u ovom vodiču za kreatore. A, često se u životu nalazimo u situacijama, u odnosima, vezama sa jednom osobom ili neki put i više ljudi, gdje je taj odnos težak, gdje iz dana u dan, često mjesecima i godinama ima težinu, ima negativnost ili, kako se to kaže, toksičnost. Jel? Osjećamo da nas to umara, uništava. Nažalost, ono što se zbiva u tom procesu je da prema toj osobi ili prema tim ljudima počinjemo osjećati najčešće negativne emocije. Mi se loše osjećamo, a onda projiciramo i tražimo krivce za to svoje stanje u drugima. Na taj način uspostavljamo jedan od najčešćih uzoraka ponašanja na zemlji, a to je mučitelj i žrtva. Dakle, doživljavamo se kao žrtva. To je ključna karakteristika dualnosti, jer promatramo onoga drugoga kao problem. Kad razgovaramo o jednoj paradigmi svijeta koji ovdje pokušavamo upisati u ovom vodiču za kreatora, jel? Onda je jako bitan prvi korak naučiti vještinu opraštanja. Prvi korak je, kako smo rekli, prepoznati da se nalazimo u jednom toksičnom odnosu, prepoznati vlastite osjećaje, vidjeti da se nalazimo na jednoj vremenskoj liniji s ljudima oko nas, s tom osobom u kojoj održavamo tu lošu relaciju. Drugi korak je preuzeti odgovornost. Odgovornost je jako težak korak. Većina čovječanstva danas ima veliki problem da preuzme odgovornost za svoj život, za svoju okolinu i za stanje svijeta. A u stvari smo svi odgovorni i za sebe, i za naše najbliže, i za stanje svijeta. Ovo je povezano sa nečim o čemu smo pričali, a to je dualitet ili treća dimenzija, u kom kažemo krivi su političari, krivi su roditelji, kriv je partner, neko drugi i tako dalje. Dakle, dualnost. I ne želimo preuzeti odgovornost. Četvrta dimenzija, evolucijski, je korak u kom kažemo ja mogu nešto učiniti u vezi ove situacije. Ja ne znam što drugi rade i kako postupaju. Ja ne mogu biti odgovoran za njih, ali postoji nešto što mogu učiniti sa svojim životom. U ovim primjeru jednog teškog odnosa bi to bilo, na primjer, ajmo uzeti primjer na poslu šefa, i ako nas taj šef gnjavi, maltretira, ako se doživljavamo da nas muči iz dana u dan, osjećamo se žrtva u tom procesu,
preuzimanje odgovornosti je da prihvatimo da možemo nešto učiniti. Kako smo rekli u vodiču za kreatore, nalazimo se, da kažemo metaforički, u vlaku koji putuje kolosijekom, koji putuje tračnicama, koji predstavlja jednu moguću realnost, jednu vremensku liniju. U tom vlaku se nalazi taj šef sa nama. Rekli smo da sigurno u nama postoji nešto što dijelimo s tom osobom. Postoji lekcija koju možemo naučiti u tom odnosu i dok ne svladamo tu lekciju, teško nam je promijeniti vremensku liniju. Zbog toga je opraštanje i vještina opraštanja i njeno potpuno razumijevanje i intelektualno, ali i primjena jako su važne. Nakon što preuzmemo odgovornost i kažemo u ovom našem primjeru, ovaj čovjek s kojim imam probleme, s kojim imam teški odnos iz dana u dan, ne znam šta da radim u vezi toga, postoji korisnost. Dakle, trebali bi uočiti korisnost toga. Ja sam odgovoran za situaciju i ja i ta druga osoba, jedna i druga smo, rekli smo, božansko biće i prolazimo zajedničko jedno odabrano iskustvo na ovoj vremenskoj liniji u ovom životu. Jel' tako? Da kažemo to plastično, postoje ljudi koji se možda ne svađaju sa tim šefom. Imate prijatelje, poznanike nekog drugog za kog znate da ima možda harmoničan odnos sa svojim šefom. Shvaćate? Dakle, ima nešto specifično u toj relaciji, nešto korisno. Ovo je važan moment da mi kao kreator na jednom putu, kao biće, kažemo u redu, ne znam što je korisno u ovome. Nisam siguran. Nešto učim. Postoji, kako se kaže u psihologiji, u meni neko dijete boli. Postoji nešto u meni, neka praznina, neki problem. Možda iz djetinjstva, možda iz prošlog života. To projiciram i preko čega moja duša mi daje lekciju. Ona želi biti potpuna, ona želi biti iscijeljena. Ta druga osoba u mom životu je njena duša je pristala biti u tom odnosu problematičnom. Zašto? Zato što igramo ulogu mučitelja i žrtve. Kako bi i ta osoba i ja naučili neke lekcije koje naša duša želi da nauči. Ako se pitate da vam to baš nema smisla, jer ne vidite što biste mogli naučiti iz šefa koji vam daje teške poslove, koji vam ne daje slobodne dane, koji traži da radite preko vremene, koji vas ponižava. Daću samo jedan primjer, iako je to jako široka tema. U odnosima mučitelja i žrtve najčešće se radi o lekciji da duša želi da ova svijest, ego, nauči lekciju dostojanstva. Duša želi naučiti uzemljiti u ovoj razini, na ovoj vremenskoj liniji, dostojanstvo, dostojanstven život. Dakle, ako ne znate se izboriti za sebe na lijep način, ako ne znate donijeti odluke koje su u skladu sa integritetom, pravednošću i svim onim plemenitim i lijepim stvarima koje čine dušu,
onda se prirodno dovodite u situacije u kojima ćete vas netko a, provocirati, u kojima će vas netko ponižavati. Nažalost, vrlo su česti ti odnosi. Svih prolazimo. Možemo se u njima prepoznati. Koji je izlaz iz njih? Preuzeti odgovornost. Postoji nešto korisno u tome. Postoji nešto što učim. Idući korak je otpuštanje, to jest iscjeljivanje. Početak opraštanja je u procesu da prvo sebe oslobađamo od tog toksičnog odnosa na način da se iscjeljujemo, šaljemo sebi ljubav i šaljemo ljubav toj osobi u sebi, zahvaljujemo se na lekcijama i iskustvima koja nam je dala. Znam da to zvuči malo čudno, ali teška iskustva nas uče. Kroz njih kažu na ovim višim razinama da su najvrijednija iskustva duši upravo ona koja su nama možda najtraumatičnija. Jer kroz njih duša istražuje, promatra iz drugih kuteva, iz jedne težine osjećaja intenzivnih, može sagledati sebe, sagledati izvor kojem pripada. Jel? I na taj način kažu da smo mi kao kreatori neodvojivi dio izvora, korisni za izvor. Dobro. Dakle, zahvalnost. Zahvalnost za to iskustvo. Dakle, ja se zahvaljujem za iskustvo toj drugoj duši, što me je naučio kako da poštujem sebe. Šaljem mu ljubav, jer je i on božansko biće kao i ja. On se nalazi u ovom vlaku, da tako kažemo, u ovoj vremenskoj liniji sa mnom, zato što ga ja trebam. Ja odlučujem da mi to iskustvo više nije potrebno. Ja se na njemu u sebi zahvaljujem. Ja opraštam, šaljem ljubav i sebi i toj osobi i kažem završavam taj odnos. Naučio sam lekciju. Želim ići dalje. Ovo je težak korak, no on je ključan. Ono što radimo u stvari u opraštanju, kao kreatori, kao svjesna, odgovorna bića, je da kažemo želim li biti u pravu ili želim prestati mrziti i živjeti jedan ispunjen život, konstruktivan, ispunjen nekim vrijednostima, energijom, ljubavi i tako dalje. Koliko vam je važno u jednom lošem odnosu da ste u pravu, da dokažete da ste vi pravi, jel? Dakle, vještina opraštanja je prvenstveno nije priznati drugome da je on imao pravo ili ja. To je unutarnji proces. Ne mora se izvana desiti, ne morate ništa reći toj osobi ni učiniti. Proces se zbiva unutra. Zahvalnost, slanje ljubavi, sve unutarnji proces. Ono što želite je prekinuti negativan, otrovni, unutarnji glas. Želite prekinuti ogovaranje te osobe sa prijateljem ili nekim drugim. On je meni ili ona učinila to i to. Želite prekinuti one ružne stvari, priželjkivati zlo toj osobi. Želite prekinuti mržnju. Kao kreator
prepoznajete situaciju, preuzimate odgovornost za nju, zahvaljujete se za lekcije koje ste naučili i idete dalje. Ponovit ću to, ponavljam se malo više puta, ali je jako važno zbog uvriježene, uobičajene slike koju iz religije imamo o praštanju. Praštanje o kojem ovdje govorimo nije ponižavanje. Nije da ostanemo u lošem odnosu i osobi ako mislimo i osjećamo da nam je učinjena nepravda ili nešto gore, da se posipamo pepelom i kažemo da je to naša greška i tako dalje. Ne. To je proces kojim želite nastaviti dalje. Ili ovoj našoj priči o vremenskim linijama. Ne možete preći, o tome smo pričali u drugom videu Vodiča za kreatore. Vi ne možete otići onaj drugi vlak u kom nema tih svađa dok vi to ne odlučite. I znam koliko god ćete mi reći da postoje objektivne okolnosti, da vi to ne možete, da je vama napravljena velika nepravda, da je vaša situacija vrlo posebna. Ovdje bih spomenuo dva primjera iz stvarnog života koji upravo govore o sposobnosti opraštanja i sposobnosti promjene te vremenske linije. Jedan je, možda ste čuli, gospodin književnik, filozof Viktor Frankl, koji je u svom dijelu opisao iskustvo nacističkog logora u kom su ljudi najčešće ubili bitku sa životom zato što su odustali, zato što su mrzeli, zato što nisu našli ono lijepo zašto će sačuvati svoj život nakon tog pakla u kojem su bili. Svakako proučite rad Viktora Frankla, pa ćete vidjeti da u nemogućim životnim okolnostima ljudski duh i ljubav se može izdignuti iznad svega i da tako kažemo promijeniti kolosijek. I da se nekim čudom dese okolnosti da i u tako očajnim situacijama čovjek nađe drugu vremensku liniju, bolju, pozitivniju, ono što smo pričali. Drugi primjer, direktno vezan i naslanja se na ovo o čemu govorimo, je havajanska drevna metoda koja se zove Ho'oponopono. Možete malo vidjeti na internetu, naći ćete je. Ho'oponopono je metoda kojom se havajanska, kojom se kaže oprosti, hvala, šalje se ljubav i tom tehnikom je, koliko se sjećam, postoji knjiga jedna, praktički terapeut, mislim da se radilo o umobolnici, psihijatar uspio veliki broj pacijenata izliječiti primjenom te drevne metode. Ono što je on radio, da je u sebi slao ljubav, opraštao i tražio oprost od tih ljudi. Dakle, nije razgovarao s njima, on je tražio oprost i otpuštao. I ono što se zbivalo, zaista nevjerojatno, da su ti ljudi ozdravljivali. Nakon što smo ovaj najteži dio napravili, nakon što smo otpustili, prekinuli taj nutarnji glas u nama, svi ga imamo, toksični, kako mi je on ili ona mogao to napraviti, ja više ne mogu ovako živjeti, jel tako, znate na šta mislim. To je teško. A kada to uspijemo otpustiti i kada te osjećaje, te misli zamijenimo sa suptilnijim, plemenitijim osjećajima ljubavi, zahvalnosti
kada damo tom životu, tom zbivanju svrhovitost, korisnost, smislenost, preuzmemo odgovornost za njega, kažemo u redu. Ne razumijem potpuno ovaj odnos. Ne razumijem potpuno tog čovjeka. Ali zaista mi ovo više ne treba u životu. Ne želim mrziti, ali ne mogu ni ostati u ovom odnosu. Jel? Po ovoj duhovnoj perspektivi o kojoj ovdje govorimo, zovemo je vodič za kreatore, ono što će se desiti i zaista mogu posvjedočiti i iz svog života i iz primjera nekih drugih ljudi, zbiva se iscjeljivanje, to jest, ovako metaforički već smo to govorili, kada se vi zahvalite, kada otpustite, oprostite u sebi, pošaljete ljubav tome, iscijelite iz sebe, kada prestanete inzistirati tko je u pravu, tko je kriv i tako dalje, i usmjerite se na nove akcije, ta osoba imaju najčešće dvije varijante. Jedno je da će na neki način nestati situacije u kojima ste se svađali, ne znam, zaposlit će se novi čovjek pa će on postati meta, vi ćete iznutra promijeniti svoje ponašanje, pa nekako više neće biti prilike za taj konflikt. Promijenit ćete možda posao, možda odjel. Ovako, metaforički bih rekao da se vi prebacujete na drugi kolosijek. U tom prvom primjeru ta osoba će otići svojim putem. Ako on treba svoje lekcije koje uči, to jest koje ga njegova duša uči, još uvijek učiti, on će naći nekog drugog s kojim će nastaviti učiti lekcije, jer vi više niste zainteresirani. Jel? Jer vama ta iskustva više ne trebaju. Vi ste ih razumjeli, jel? Vi ste ih svladali i više nema na toj vašom suživotu, na toj vremenskoj liniji mogućnosti za konflikt. Jel? Druga varijanta je da, kako sam već rekao, uopće promijenite posao, da vam se ponudi unapređenje, da prebace vas u neki drugi dio tvrtke i tako dalje. Znači, za sve te primjene sam zaista čuo od ljudi, vjerojatno i sami možete vidjeti neke svoje kolege. To je trenutak, kako smo rekli, kada idemo na povoljniju vremensku liniju, kada se usmjeravamo kroz neku akciju koju poduzimamo, kroz promjenu unutarnje vibracije. Mržnju zamjenjujemo s ljubavlju, zamjeranje i ogovaranje zamjenjujemo sa zahvalnosti i na taj način mijenjamo našu vanjštinu, naš svijet. Ljudi u našoj okolici će to reflektirati. Zaista u svom životu to mogu potvrditi pouzdano, da kada sam u sebi imao konflikte, probleme, kako psiholozi kažu, kad mi se dizalo to dijete boli, da su nekako oko mene i s kolegama i bližnjima bile te konfliktne situacije. I one su trajale godinama, koji svima. Kad sam se upoznao s ovim znanjima i polako ih počeo raditi, promjene se nisu desile preko noći. No mogu reći primjenom, ponovit ću jer je jako bitno, vještina opraštanja se temelji na zahvalnosti, ljubavi, dakle slanju ljubavi sebi, slanju ljubavi drugome. To je proces iscjeljivanja. Kad se on počne primjenjivati,
ti ljudi oko vas više nemaju mogućnosti za ta iskustva konflikta, jer vi više ne trzate, da tako kažem. Vama ta iskustva nisu potrebna. I nekako se u životu dese situacije da više niste. Nekako u vrijeme kad su oni tu, vi niste tu, nekako se stvari poklope, jel? Ili vi poduzmete neku akciju, pa odete, otvore vam se neke prilike. Jer mi kao bića smo bića vibracije. Ono što iznutra vibriramo, odašiljemo prema van univerzumu i univerzum mora na to odgovoriti. Ako odašiljemo zahvalnost, ljubav, opraštanje, onda ćemo i te stvari dobiti od drugih, jel? Onda nema nikakve koristi za našu evoluciju da u životu imamo osobu koja će nas maltretirati. Jer smo svladali tu lekciju. U konačnici ta osoba isto uči stvari i nalazi se, jedino može se nalaziti u realnosti zajedno s nama, u odnosu s nama, u istoj vremenskoj liniji s nama, ako ima nešto što možemo razmijeniti. Dobro, evo, s tim bi završio ovu zaista jako važnu temu. Od srca vam želim da pokušate, date priliku. Imam životno iskustvo veliko. Razumijem da je teško, jako teško prostiti, otpustiti, da je to jako komplicirano, no dajte priliku na malim stvarima, jel? Ne znam, na primjer, ako vam ide na živce, ne znam, radnik na benzinskoj pumpi ili u trgovini, pokušajte te male situacije, pokušajte vježbati na njih. Ja sam recimo vježbao, radio eksperimente da sam svjesno pokušao mijenjati svoje unutarnje stanje, vibraciju od početka dana. I ono što se zbivalo je da sam susretao ljude koji su bili pozitivni, nasmijani i tako dalje. S druge strane, kad bi mi dan započeo, kako se ono kaže, sa lijevom nogom, sa lošom emocijom, onda bi se to odmah odrazilo i ono, znate, u prometu bi vam se desila neka frustracija, bio bi red tamo gdje nije trebao red. Odmah su se nekako, to moje unutarnje stanje, koje je bilo prvo, se reflektiralo prema van. I onda se možete, nije lako, malo nasmijati, jer počinjete to povezivati. I to su zaista ti mali mikrokoraci kojima shvaćate tu vezu između vašeg unutarnjeg stanja i stvarnosti koju živite. Na kraju bi još jednog autora spomenuo, kojeg vjerojatno često ga spominjem, pa ću ponovno, koji je, pa praktički se može reći, stručnjak za ovu temu. To je ruski filozof, bioenergetičar Lazarev. Njegove knjige su tu već 30 godina, možete ih naći u knjižnicama, ne morate ih kupovati, možete ih malo prolistati. Ima jedan poseban stil pisanja, jedan dosta autoritativan pristup, ali kroz praktički isključivo primjere iz svoje prakse rada s ljudima i njihovim životnim situacijama, on opisuje upravo ovo, jel? Njegovo učenje i njegova cijela filozofija, bilo koju knjigu, desetine knjiga izdao, da uzmete, se u stvari temelji na onome o čemu smo ovdje govorili. Da smo božanska bića i da kao božanska bića, kada mrzimo drugoga,
po tom principu kako smo svi, da tako kažemo, grana istog stabla, jel? E, Kad mrzite onda drugoga koji je dio istog jednoga, onda vam se to vraća, jer ste u biti to poslali sami sebi. Jel? Zato u životu kada ne možemo izaći iz tog kruga mržnje, nekako se ona vezuje, povećava se, umnožava se, jer nam sama, da tako kažemo, jednota zrcali to. Zašto? Zato što moramo evoluirati, ići dalje, izaći iz tog kruga. Nažalost, često u dualnosti, u ovoj trećoj dimenziji, to možemo vidjeti posvuda, ljudi potonu u tu spiralu i tonu jako duboko, često do vrlo teških i traumatičnih situacijama i tek onda kada dosegnu dno, zavape za ljubavi, tek onda su spremni oprostiti, tek onda su spremni priznati da im ipak nije najvažnije biti u pravu, da je život prekrasan i da žele ići dalje. Jel? Tako se prekida taj krug. Već puno puta sam spomenuo ovaj film After Death, poslije smrti, upravo to o čemu govorim. Imate čovjeka koji svom ocu nije oprostio, imao je neskladne odnose i s djecom i s obitelji, doživljava kliničku smrt i tako dalje, i onda mu se objašnjava da jedino što mora činiti u životu je voljeti jednu osobu. Dobro, evo, malo sam odužio, ali mislim da je jako važna tema za naš vodič za kreatora. Jel? Evo, hvala i lijepi pozdrav.